Ej, evo nas u TDK Live, standardno, znači sa nama su Jopa, Krasti, Vargek, Jopa, Đubre i Vargek, Đubre tu je rođendan, by the way, danas. Jopa, gledate, za nije rođendan. Ma nije mi rođendan, zanjevate, Jopa bacio poru. Kakav rođendan je? Mislim, može, ajde. Najboljih upada u emisiju. Jopa, Krast. Samo da za početak obavijestim, Mislav Jukić ima novi story. Ima novi rođendan, mislim da je to. Novi rođendan. Jukić ima novi rođendan. Dečki, šta ima? Danas je izašla najnovija Krast stvar, zove se Himna, jel tak? Jel kak se zove? Spremni za Krast u stvari. Dimna. Himna bomba, ono. Znači, Pa čuje se je. Znači, ti slušaj, ja ću pričat. Slušalice ove, a dođi ti na isto, bit samo slabo treba bit ću. slušalice. Da, ukratko, ništa, da, izbacili ste novi hit i već ste u 24 sata, pa kak se to dogodilo? Ima neko objašnjenje za to možda? I ti si nema mi sad tu, kužiš. TDK i sad pred svojim ovim tu. Stavi ovako. Kakav lik je? Aj, Mislav, reci nešto o tom. A nema pojma šta bi rekao, ajde ti reci. Ti si pisao, Mislav, članak. A jesam pisao članak, ali ništa se ne napisao, ni izašlo, sve se okrenulo. Se skužio kako su ti mediji, kako su ti baš su nekako to za tu jednostavnu nerepersku publiku, onda znaš tipa ti pišu neke stvari tipa dečki pjevaju već 5 godina, onda ne znam, sami pišu svoje tekstove, znaš mi smo još uvijek u tom dobu di znaš kad je neko prije 10 godina, neko ko nije reper te pita ti repaš, to onda odmah drugo pita jel si vi sami pišete te tekstove, znaš a sad je još uvijek na tome, to je ta neka valjda šira publika. Jako pojednostavljen tekst. Ubacili su u naslovi da je Stoka na pjesmi, iako Stoka nije na pjesmi. I da smo uživali, to piše. Šta? Piše uživali smo. Uživali smo, da, to je taj baš novinski naslov. Uživali smo dok smo radili pjesmu. Da, kod neki soft porno. Da. Šta možete reći pjesmi? Stare... Koliko ja znam, stara je 2 godine, jel da? To je stara pjesma, da, 2 godine, bit stariji 8 godina. Da, bit je stari 10 godina. Ta stvar je iz 2017. stvar. Jantar je čak i rekao da je on snimao već na taj beat prije, to niko nije znao, jebi ga. Ali je on to odustao, napravi remix, šta već, i mi smo onda jebi ga. Ali staro je u modi, staro se vraća. Staro je u modi, da. Stara ti je u modi. Tako je, evo ne znam, zadnja stvar koju ste izbacili na Stokinom albumu koji je izašao neki dan na Kvartu, dosegla je svemirske brojke, nevjerojatne za ikog ovdje, osim za Jopu eventualno. Znači sad je na 300.000, kako to komentirate, je liko stigao pokupiti Stoletov album, općenito, kak ta cijela spika se događa. Niko se još nije našao za CD sa Stokom. Ja jesam, evo, ja sam. I za Alfice odmah. Ne, dobio sam CD od Stoleta, izbacio je CD, izgleda super. Preslušao sam ga, dobar je CD, Incident, znači... I najbolja stvar je na Kvartu, jel? Da, definitivno. Jedina dobra stvar. I to je to uglavnom, izbacio taj CD, lijepo to sve izgleda, Jantar mu je radio cover i to, tako da eto, nabavite taj CD negdje. A kako je došlo do te suradnje sa Stoletom, šta se tu događa, hoće li biti još zajedničkih pjesama? A reci nam ti, Buraz. Pa ja ne znam, ja ne bi previše. Hoće biti, Mislave, ajde reci ti. Ne, o sebi, možda bi čak mogli Krastole otvoriti nekakvu firmu, album, nešto. Pa ne znam, vidjet ćemo, sad ćemo napraviti tu drugu stvar koju smo već ajmo reći snimili, gdje treba raditi aranžman, pa vidjeti šta ćemo uopće s tim. Prvo je dogovor bio da će ići spot van i to, i onda ćemo vidjeti dalje da li ćemo raditi nekakav Krastola ili nećemo, Šta misliš, album, baš projekt neki? Ja mislim da je jako teško, Ja isto mislim ali mislim da bi neki eventualno još spot mogao. Da, mislim, nema potrebe. Da. Ali neki još, pjesma neka bi mogla posti. Bura, 100 eura. Da, imamo tu stvar, u biti koja imamo reći tekstovi gotovi, ali nismo aranžirali, nismo miksali, tako da vidjet ćemo što s tim, ali za tu baš stvar bi trebao ići još spot, ne? A dalje ja iskreno, sad ćemo odmah porazgovarati, imamo sastanak. Može. Ja ne bi više toga radio. Šta mislite, da ne tračimo previše Stoleta, svako dobro njemu, želimo usreći s tim albumom. Sve inače. Ima neko isto druženje na koje se trebamo pojaviti, kad je to isto, mislim da je 7.12. potpisivanje CD-a, Isto kad je Kvart Sniča. Nastupamo, Krast nastupa na Kvart Priča partiji. Kako to komentirate? Mislim će to biti najveći nastup do sad. Kaže, vidi da je prodano više od 1000 i nešto ulaznica, a da očekuje da će biti 2500. Ja mislim, nismo nikad s takvom publikom se suočili. To je fakat dobra broj. Najveća brojka koju smo sad imali u tvornici
na stolitom koncertu. Ne? Da, to je bilo nekih 1000 ljudi, možda malo više. Da, uopće ne znam, teško je uopće procijeniti koliko tam ljudi bilo. Tad je bilo kao 2100 ljudi, ali na Krastu je bilo... A ne može, zato što ja mislim da ti u tvornicu ti maksimalno stane 1200, tak nešto. Ne, 1800 ti, ali ne, 1500. Pa dobro, to su nebitne stvari, uglavnom veliki nastupi, bit će show program, znači kvart priča, party, vid to radi kak spada, super, je taj cijeli serijal i to sve što radi, znači hvala što nas je pozvao i Gori će tamo, stvarno će biti do jaja. A svakako stole to isto fala, jer u biti da nismo bacili tu prvu stvar koju smo napravili, ne bi bili ni na podcast inkubatoru, ne bi bili na kvart priča, party. A on je zaslužan za taj naš mali hype koji se desio, to je to. Sve dalje kaj će se događati je u biti proizašlo iz te stvari. Jer smo biti bili smo uspavani malo. Ne bih rekao je baš cijeli zaslužen, ali jedan od 10 ljudi koji su zasluženi. 9 ne računamo Katića. Pa da, bio je taj podcast inkubator, to je bilo super. Bilo ste u 24 sata smo i kako komentirate to da su rekli hrvatski Wu-Tang, te usporedbe, ko je Method Man, ko je RZA u ekipi. Nemoj sad posvađam. Da, ja mislim da je Jopa rekao uvijek da on Method Man Ne, ja sam rekao prva stvar da nikakav Wu-Tang hrvatski, nisam to prva stvar. Znači ja ne stojim iza tog baš glup naslov i to je moj baš iskreno mišljenje. Mi smo prije ASAP Mob. Ja iznijem svoje mišljenje, ali ne mogu. Smiješ. Ne možeš se uspoređivati uopće s Wu-Tangom i to što je kao hrvatski Wu-Tang, to nije. Ima nas puno pa jedino ta neka poveznica, ali ovo ostalo nije niko, ali kad bi sad baš nešto morali generalizirati, jebi ga, ja sam Method Man, šta da radim. Evo, Jopa je Pa dobro, nije to jedina poveznica, isto se sami pišemo tekstove koje pjevamo. To je isto. A fali nam neko ko radi instrumentala da bi mogli biti. A dobro, to je vari, konje RZA, možda ne radi bitove, a ne znam, nisu dobri za kraš još uvijek. Radim, ali ne radim. Da bi se kolaj veseli da bi to bilo. Ne radim, baš to. Da. Ne, ja se ne slažem s Wu-Tang, ali pošto je to Borti naravno izjavio na intervju, a Borti ima nos to sam ja izjavio. Da, a Borti ima nos za privuć pažnju i za navući pozitivne, negativne komentare, tako da... Pozitivne, negativne. Tako da ja apsolutno lajkam tu izjavu, iako se uopće ne slažem da smo Wu-Tang, ali baš za jaja. Dobro, Borti, znaš kaj treba njega izbaciti iz Krasta. Ovu drugu traku je sjebala isto. Da, Borci baca trap na boom bap, mislim. Da, kaj je to trap na boom odite na YouTube i pročitajte komentare. Ako je to trap, čovječe, onda daj papa pite nešto katolik. zanimljivo sada. Onda je papa katolik. Da, šta mislite, ko će znači skupiti više viewova do kraja tjedna, High Ground ili Dragonmeister? Trenutno kako stoje stvari. Aha, ja ne znam ni koliko je Dragon, ni koliko je High Ground. Pa da se skupite oba imate po 40. Da. A mislim da High Ground na 26, ima 100 hitki. A Maximize na skoro 30 već. Da. A znaš kaj mislim da bi mogli mi smanjiti tu našu oko do 35, ne bu došli ni jedni ni drugi. Se meni čini. Flopalo sve i evo te. Svako mora ove godine jednom flopnut, znaš. Da, mora imati jedan flop. Da, flopinju. Sad ovisi di na kojem području ćeš flopnut. S kojom pjesmom i to. Ti si već odradio s ovo s 30 zonom, sad smo mi na redu. Da. Kako dobro. Džubre isto, Maximize. A jebi ga, znaš to tak ide kao u životu, ne može sve proći dobro i ne može sve govoriti Dobro s to vremena kad je nama 30 hiljki flop. Da, to isto. Iza se Zdarki i Raf tamo psuju. Pozdrav dečkima. Pa nije to flop, nego znaš jebi ga, to je druga publika i drugo sve. I znači jebi ga, svakom se to desi i te brojke općenito danas i kupuju se pogledi, svašta se radi tako da zajebi to. Da, ne treba to previše gledati. Mislim, svi su opterećeni s tim, ja i svi, ali jebi ga, šta je tu, kako bude, bit će i to je to. Po meni su možda čak bitni danas malo brojke su naravno bitne jer su najrealniji neki pokazatelj tog stanja, ali mislim da nastupi su danas jako bitni. Može neko imat brojka puno, ne misli znati li to kupljeno, to neki možda iz jebancije slušao nešto, kad neko skupi nastup. Ako neko ima milijunske poglede, a ima 3 komentara i 100 dislajkova i 6 lajkova, znaš da je kupljeno i znaš da to nije real, lažeš samog sebe u prvu ruku, znači to je debilana. Sad gledaj, svako ima svoj neki trenutak kad eksplodira, kad mu je hype naraste i to ako iskoristiš dobro, ako ne, jebi ga. Možda se desi drugi put za 5 godina, ako drugi put ne iskoristiš, onda treći put je jako teško. Da.
Šta mislite, danas svi nešto izbacuju, više niko ne izbacuje na svoje kanale, osim Kukusa koji nemaju di više, samo su svi počeli slat pjesme odjednom na Passivity, evo Stalking kanal, krastova stvar, šta mislite o tom cijelom trendu, nekakvi YouTube kanali postaju manje bitni, nekako 2019. takeover, isprofiliralo se, da, isprofiliralo se tih 10-ak jačih kanala i sad svi uzimaju tu neku formu labela, ne znam možda da li sad to label ili YouTube kanali, ne može se ni razlika neka skužiti više, kako je to. Evo, Balkan's Finest isto vidimo, u zadnje vrijeme se restrukturirao baš kao taj neki label format. Mada da li postoji više label format, može se reći da je sve to. Treba raditi. Mislim ti sad sve rekao, da, sve si rekao, ali Bože dragi, da. Ja mislim da treba graditi svoju priču s tim kanalima i to sad svi za tim pretplatnicima. Evo dokaz je i vaše stvari koje ste bacili. Ne mora znači da baciš stvar na kanal sa 600,000 pretplatnika da će imati 600,000 pogleda. Neće, a niti ljudi koji prate taj kanal, koji su subscribeni, ne dobe kao... A osim ako imaju notifikaciju da baš sve obavijesti primaju, niti mi izađe na zidu niti mi izađe na zidu YouTube-a i tako to. Gleda, znači bitno je graditi po meni svoju priču i to ljudi onda prepoznaju. Mi smo taj Balkan's Finest napravili, tamo bacimo sve pjesme i moje će tamo izlaziti sve, tako da eto imamo mi Krast kanal. Na tvoj novi kanal solo. Moj novi solo, imam ja 300 kanala. Javite se, rangirane sad. Prodajem kanale. Znači, dogovorimo se za cijenu, ja volim to, tako da šaljite. Može, Varge kupite u DM. I opet stisne jedan hit na neki kanal, digne kanal i proda ga, Šta da radi? Hit od 300,000 pogleda. Da, flop od 30,000. Flop, jevi ga. 19. godina velike kanala i flopova. Da. I emisija, da. Ma ne treba se zamarati sa tim brojkama na konačnici. Evo ti samo treba raditi dalje. I ovo što Jopa kaže, imati svoju neku priču. Da, mislim da je danas dosta bitno to. Više nije, kad bi morao cijeniti šta je najbitnije, nekakav skill ili nekakvi kvalitetni spotovi, kvalitetni bitovi, šta god značila ta riječ kvaliteta, najbitnije u stvari imati svoju priču. Po tome recimo zato youtuberi nekad uspijevaju bolje nego reperi, imaju puno više te neke priče oko sebe, jer ih ljudi gledaju svaki dan, znaju ih po osobe, koliko je taj skill postao neki nebitan, a recimo Krast je dosta poznat u biti po svom skillu i često su stvari samo prezentacija tog skilla, a danas ne znam, pa evo ta priča je bitna, kaj vi mislite o tom? Pa mislim da, htio sam reći samo da i kad se bace ti neki spotovi vani, ako se otvara neka priča, za sve treba vremena, kužiš. Drugo je kad neko baci spot, a već 10 godina izbacuje spotove, No. Ili Miko Krast, kad smo izbacili prvi spot, odmah imao boom, ali to je zato što smo mi kao pojedinci već poznati 10 godina, kužiš. Tako da, zato je on odmah imao i dobar feedback na prvu stvar koju smo izbacili, ali ako neko kao novi izvođač ili novi youtuber ili bilo šta, po prvi put ide izbacivati stvari na YouTube ili bilo gdje, mala vjerojatnost da će odmah blow upat. Ako ne blow upa, pa daj si čovječe vremena i s vremenom ako će graditi svoju priču, to što Jopa kaže, može se desiti neka veća brojka i viewsa i nastupa i bla 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 bla. To je neko moje viđenje. Pa nije to loše, tako da mislim treba proširiti spektre. Jel? Pa sve je to hip-hop. Spektru boja. Moraš trepati. Spektru boja. Nisam ni trepnuo, Boris. Nisam. Tak je to. Da, a šta si još planirao? U neki novi bitovi, nove pjesme, novi nešto ili sve još u magli nekako? Samo singlovi, samo gas, kak bi rekao Bortica. Da. Znači sljedeća je ta pjesma sa Stoletom opet. Pa trebalo bi biti, da. To se pokrenulo, snimalo se i sad treba... Malo natrag u trending. Kako ćemo? Zakladilo je izvan trendinga već mjesec dana. Baš mi zanima čući ovo trending. Fali taj osjećaj. Ko je ovo? Šta? Da. Spremni za Krast ili ova nova? Spremni za Krast neće sigurno. Najvjerojatnije neće. To će maknuti s YouTube-a. Će maknuti s YouTube-a. Stole, sutra. Da. Ovisi koliko plati. Da, odjednom na Krast kanalu opet 1000 viewsa. Opet stara priča. Nije bad. Da. Hakirali su nam ga. Da.
još jednom na Vargih Bitanga kanalu isto kopija i to je to. Pa to je to, 2 puta. Zovite nas 014655333 ako imate kakva pitanja za takozvane krastavce. 014655333. Brzo i opa story baci da blow upa jebati. Da. Neki Instagram live ovim. Danas, u najnovim vijestima danas je Instagram štekao punih sat vremena. Hrvatska je bila na aparatima. Ja mislim Jukice treso doma, nije stigao objaviti novi story. Ja sam na Rebru bio na infuziji Instagram. Da. Jopa. Pao Instagram, jebi ga, pao i opa. Odmah brzo u ove telekomunikacijske centre. Nije lako. Da. Šta vi mislite danas o toj sceni, nekoj cijeloj klasična tema, to trepi boom bap, nekak, da li se sve to, ta razlika se napokon smanjila, već se sve to spaja? Sad se već nekak to izravnalo, ne znam. Osim kod tebe, Boris. Pa da, mislim tebe komentiraju. Da, meni komentiraju baš ti ljudi koji kod da 10 godina nisu slušali rap, ono čuju. A to si ti u konačnici, tebe svi jebate sad, znaš ono, imaš trepere, imaš boom bapere, Bura, sad više ni sam ne znaš ko pije ga plaća. Ne znam čemu se radi, imaš te momente, te trenutke di te ekipa voli pa te hejta pa te opet zavoli pa i opet tako, ti si sad trenutno u ovoj fazi di te ne voli baš. Pa čak i ne bih rekao da je u fazi koja ga ne voli, samo publika na stolotom kanalu ga ne voli. Pa gledaj, ono, nije ni bitno radiš... To su skriveni obožavatelji, če pa... To su najveći fanovi. Nije ni bitno radiš li trap, boom bap, ovo ono, bitno je da imaš konekciju s publikom i da jednostavno imaš tu nekakvu emociju i povezanost. Spomeni šta. Bitno je da imaš priču. Sad imaš trap, brati, koji je isto super show program, imaš trap koji je smeće, ko što imaš boom bap koji je jeben, imaš boom bap smeće. Ovisi o kvalitete muzike, to je sve muzika i jebi ga ono. I da li tebi gušti između ostalo. I gledaj, mi imamo jedne, tu ide jedna isto predrasuda glupa što mi koji smo krenuli ko boom baperi ne možemo preći na trap jer smo mi kao samo u tome po publici i samo smo i tu smo sad kao zapeli i mi samo tu možemo biti ono. To nije istina, znači možemo i mi napredovati, ići ljestvicu iznad, pratiti modu, trendove, trepove, te kurce palce, znači to tako treba biti, ali jebi, tu smo, di smo i take, ali u suštini kažem ono, ne znam, ja o sceni mislim da sve faga da Zagreb ko Zagreb sad baca nikad više, baš Zagreb. Baš svi snimaju, stalno snimaju ono. A sad onda Hrvatska baš je eksplodiralo i scena je bolja nego ikad. I treperi, i reperi, boom baperi i ovi Poluca i Karoši, svi dobro bacaju, svi su mi do jaja. Sve slušamo. Sad ide u naslov. U konačnici mi izbacujemo više nego ikad. Sad ide u clickbait naslov Jopa Jopinjo, ovi treperi su Cekaroši. To je trep. Ne. Ja nemam ništa od ničega, meni je sve jedno. Nemoj ti samo smišljati nazive, molim te. Šta mislite o tim clickbaitima? Vidio sam neki dan Trema Leven na 24 sata, ubio 24 sata sad s tim nekim reperskim emisijicama i to. I vidio sam u naziv kao youtuberi i reperi su klaunovi. Ste vidjeli to, Trema Leven, sad to je dosta izveden iz konteksta naslov, to sam sprežio. Da, baš clickbait, šta vi mislite o tome, kako stoji i o toj temi, jesu li? Tak se i privlači publika, pa neki jebi ga jesu klaunovi, stvarno iskorištavaju jebi ga naš, ne znam, sad je naslov, neki youtuberi jesu klaunovi. Ali nije, znači u principu šta ti ljudi iskorištavaju, znači svoje poglede, svoje mogućnosti i šire se dalje on. I pola tih youtubera glupo je za reći, ali zvuči bolje nego ne znam koliko repera. Pola tih repera, pošto ima jako puno repera. Mali Janko je najjači od njih svih. Mali Janko je youtuber. Buras. Možeš ti reći kaj god hoćeš, ali ako ti od toga možeš imat neke, može nama biti glupo, može nama biti loše, ali... Aj, vidimo se. Aj, bok. Možeš bacit free još za kraj neki, opa. To zato je ostani bacit free, ajmo završiti to. Kaj sam ti reći za youtubere, da možemo mi pričati kaj hoćemo, ali gledaj, dečki, ne znam da li koliko zarađuju od toga, ali ako toga imaju dobre koristi za svoj život, šta te briga ono? Pa da, ubijaju. Pa neko da. Ja osobno ne pratim youtubere, jer ja to jednostavno ne razumijem, valjda, ne znam, nisam odrasao sa tim, kužiš i ne razumijem i jednostavno mi ne paše mom uhu, ali nemam ništa protiv toga da neko to radi, ako je to nešto što... Mislim, dosta tim youtuberima je uzor Casey Neistat, kojeg fakat i ja gledam na YouTubeu i on je u jednom videu rekao da ne bi nikad iskoristio svoj kanal za promoviranje muzike, a dosta tih klinaca danas spominju upravo Casey-a, a on je upravo sve suprotno što oni rade, ne? A upravo govore da im je to uzor, tako da ne vjerujem i mi to nije točno nije istina, jebi ga, ne? A jebi ga. Nekako nestaje granice između sveg tog youtubera i reperi. Da nisam gledat Casey-a jebi ga na YouTubeu, njegov vlogove, ne bi to znao.
Ali znam i onda kad neko kaže da mu uzor Casey jebi ga, laže. Da. Nije. Ništa. Dobro, ti kažeš da nestaje granica između rap, pa ne znam da li nestaje iskreno, ja mislim da će uvijek postajati ta nekakva... Pa ne, postoje. YouTube rap granica i rap granica, ali jednostavno to nije ista publika, kužiš. Niti približno ista publika koja će pratiti jednog youtubera koji repa i jednog repera koji repa ili trepera koji trepa, sve jedno, nebitno, ne? Tako da, niti ja vidim, mislim, ne znam da li će tu biti nekakvih koncerata od tih youtubera koji rade nekakav taj rap, tako da... Pa imat će oni i tad publiku svoju. Da, oni nemaju koncerte, jedino to je razlika, ja mislim, vidiš. Da, to se složio. Cijelo vrijeme, tako da... Da, istina. Ali da imaju, svejedno bi došli ljudi, ja mislim. Ja isto mislim, da, mislim da bi to zagrnuo da imaju neki koncert. Pogotovo zato jer ih inače nemaju, znaš, da oni krenu tu svoju... A da, sve ovisi koliko neko ima fanatičnu publiku, to je isto bitno, ono. Joj, ne znam, mogli bi prije da intervju kraju i baciti, jeste možda za jedan kratki freestyle, ali onaj američki freestyle kad nije stvarno freestyle, nego bacamo versove, samo to nam je nova rubrika. Kad se sjetim, moram sjetiti neko versu. Džuka nema stvari na YouTube-u, ja imam, ja neću. Onaj sa štafete koji svi znamo, ono. Ko, ja? Jesi za, da bacimo vers neki, ono. Daj nam beat tim neki, daj Krampusa u pići, ono. Jedan od najboljih, ono, flow deep bitova. Daj ti baci. Ma ne znam, jel ga imaš? Kak ideš štafeta? Znaš ročište, ja mislim. Pričamo, vrati, tako. Aj. Daj ga poglasni malo za dečke, jel može? Koji bi dečke? Slušaj, mogu bi par lajni možda ako se sjetim. Znate ročište. Sjetit ću se sigurno. Ajde, baci par lajni, baci par lajni. Ajde, ću Jopa prvi, ajde. Ne, daj mi neki drugi bit. Neki trap više. Trap bit više. Mi smo u modernom sranju, šta? Daj nam neku dizalicu. A ne, ovo je kao za freestyle beat, ali... Da. Baci ti Džuka, ne baci. Ajde, baci ti onda na ovaj. Kak mi ide vers od štafeta je? A jebote, majke. Rap album. Aha, znam zadnju lajnu, više se ne moliš Kristu, moliš se krasti. Rap album, ne moš se jebat s ovim, ne mrdaj to sa moba, kuje ćeš jebat s ovim. Zapamti sve u 16, ako nema sorry, pičke ostaju spaljene kao da sam krematorij. MC-je jedem za doručak, oni gutaju knedle, zavrtim stvar u sekund, oni googlaju teme, svi se oni guraju frende, čekaju nastup nešto, profi ubojice, a nemaju bar kod Vincent Van Gogh, sranje ulje na platnu, čista umjetnost, rasplantim vers, ulje na vatru, live kmice, ekipa nam miče bulje na matru, a vi nećete doći dalje od rulje na kvartu. Bić slep pičko, ego trip šamarčina, ako pofale zezanja, evo tih šabančina. Šalji džonđe bliže, a čamuge dalje, kmice, ovo je najbolji album bez danjeg. Bijać? Ne znam vers, ali Mike uzmem. Jopinju je profesor, ti si fucking student. Nemoj ništa pričat, pička si, dobro znam to. Dolazimo s kvarta, prolazim ko Ferrari, bratko. Ej, a pitaju kako radim to, znam kako. Ti ne znaš, pa pali sad, aj bok. Ej, bacim freestyle, vrlo ubojit. Makni se jer mogli bi te, brate, ubiti. Pravog u gostima, lažnog ugbosti. Bi mogli sad ako mogli sam u ovoj džungli i neki mi se prijete preko net. Boli me kurac, šta, to mi ne smeta. Tvoja mala mi šalje, tvoja sestra mi šalje gole slike, pa opisuju detalje. Dobar, nećemo više, Ajde, Tibor, baci versiju. Kaš ti baciti jedan vers u svojoj misiji? Ajmo, Tibicu, hoćemo čuti. Ja sam sad u ulozi voditelja, moram svoj drugi alter ego uključiti da bi mogao repat. Pa uđi u borti. Šta hoćemo, to je to, nemamo više ništa za nadodati, znači lajkajte, subscribeajte, poslušajte sljedeći put u gostima, tko nam dolazi, iznenađenje, Lazy, sljedeći put u gostima, a ovo su bili Krastovci, pretplatite se i na Kras kanal, znači spremni za krasti vani, ovo su bili Džuka, Vargek i Jopa i Čak u studiju isto. Čak je najjači, da, 7.12. Krast live, snimatelj. Prije toga potpisivanje Stolotoga. Sve ka ide uz Krast. 7.12. potpisivanje Stolotoga albuma, prije gdje je to, Vintage-u, tako? Da, Vintage, i onda Boćarski dom, to. Kvart priča. Partija, ono. Da, to je to, ništa. Može. Da, vidimo se, we out, pretplatite se, lajkajte, subscribeajte, dijelite za još sadržaja i to je to, TDK Live epizoda 9, gotovo. Shoutout za TDK radio, Krešo Pegalka u kući, nikad luđi.